guturuka mu nkambi ya Nyabiheke. uvuze ni banga akugize neza bacu namwe muri tamire da None mwitegure gutamira ijambo. Ndabiyegereje bada. nuko asandi bazava ngo nuko asandi ugize ne ariko akajambo uvuze mbere ngo ndi kumwe n'abagabo b'ijambo gatsindagire da ese ni gute sabwo kavuga numvesha noneho abagabo b'ijambo bari kuri Nyabitanga Unique show. noneho umwaka tuwutangiye neza ariko uyu mwaka ushobora kudasa n'iyindi shaka uyu mwaka harya ninde wavuze ngo uyu mwaka ngo ushobora kuzagira amezi 8 nje hasigaye 6 abiravuye Abiri yabaragiye. nawe nawe wayi flight sha Umuhaye flight. ndu ijambo wayi Kandi flight bambwiye ngo urakwaye. Wewe urakwaye mu bari mu kana. wayi ndari ngiye gupfa imbago ko barasaturana bakamabona dosi mugenda ni flight gusa niye leta da turabasuzayo mbanje kurayivuga gute kuretse iracyari muri envelope ariko abantu ba Iowa muri izina ry'Imana umunsi nzoshika nzozana nk'umugabo w'ijambo twaje kuri Nyabitanga unique show mugume mwarike kandi ni umutsima muganza ya utuvure hari umukecuru abwiye mukazane ngo ariko gusuku tudutsima ngo duteraga abafisi warubize kandi ibyo bintu ibyo biteye isoni bagacumba kusekinkoramo baraburana ari ibyo umuntu arya tubiri bakango ni indami kandi dore ikibazo gacana muzamuhakura abandi uzugenda taza nawe ucamo kabiri kandi kujyaga bababaza umubare kenshi w'abantu abandi niba muri ntugire ngo baba ni umubare w'abantu niba muri batatu ni dutatu turaturenga kandi gari abantu ga kandi wowe urya tubiri baza bajya katubiri ushobora gushika ugakora orije kuko umuntu w'umugabo w'imbaraga nk'izo zawe no gukora akabura ariko uriya mukecuru wavuze kuri yari yashuriye umushyire mu rubuga arabadimini mukecuru ugenda kwa Nyabitanga turebe ko twavugana ni karibu nyokuru none mumeze ariko ngo siyo ngwara yonyine urwaye urwaye indwara ziti wambonyemo iyihe yindi iya mbere ngo ni dosi iya kabiri uri mu Rwanda tukabeba bamwerekanye manura kamera nikiri bati ubundi uyu nguyu uyu mugabo ureba hanga iyo ndwara uvuze avuye muri control ejo bundi baramubwiye ngo bagenda areke karuvati igituza cyiwe cya Abraham kigume kiraho ejo bundi twagiye mu bukwe bwabo wa mwana ngo muri Norvège n'icyagiye gukira uzamusanga ifu hanze yuzuye n'amazi uriya mukobwa yarashatswe nagenda n'uwo nambara karuvati ni uko narashitse tugize